بخیر بن بینرین عزیز. هون جوکی من دجین. اگر اون تماشای و ویدیوی دکن و هون دنگی مدویزن و چاخی هون جیان خود به رنگی که آسایی بریود بن. چندین جبوی هندک سخت و زحمت جیبه جیان دیسان جی بریود چمانه و سایه. لباکور کردستان قیران و آلوزین آبوری لباشور کردستان دیسه به همان رنگی آرشه و تبلیغین سیاسی و ده همان دمیده کشین آبوری لروجاوای کردستان جی دنابینا دسه داگرکران ده لگرینا ریگچارین سرکفتنی و دستلاتا کردستان لروجلات کردستان جی تاریتیه کی کور و بهویتیه کی مزن و ریکه کی دور. از چما ویناد بجم بریا دروجا 19 ماه 12 2021 لباجار روجلات کردستان سنه ده زندانا داگرکریا ایران ده قهرمانه که کرد هات داروکرن حیدر قربانی لگوری که اف داگرکرانا به وی تومت تاوانبار دکنو ده بیجن اندام پارتیا دموکراتا کردستانیا ایران بویا هر کردک دیارده یکی سیاسیه چه جوازیا من جه حیدر قربانی هیا جبوی ایرانی ده بیجم جبوی ترکی ده بیجم جبوی سوری ده بیجم و جبوی واره دایرن عراقی ده بیجم اوه که تخم صدام دخوی نواده هیا چه جوازیا من کردکی روجاوا کردکی باکور کردکی باشور جه حیدر قربانی هیا اگر افروش کردکی باکور آنجی باشور آنجی روجاوایی دکاربه لإیران با آزادی بچه و بی ایران ویا نزانه که تخمه وی کردی جی تخمه حیدر قربانیه دزانه جبروه که جبوی دجمنان تجوازیا اندام پارتیا تنه جبوی دجمنان تجوازی و فرقا پارچه کردستان تنه آنجی جکیجا ایلو عشیره جکیجا حضر سیاسیه جکیجا اوله قد جوازی جبوی دجمنان تنه او کرد سونی یکو افروج لباشور کردستان جبوی بارینا باران دعا دکن و او ازیدی شنگال ایگو بشوره مرکوجان شوره کو جرن بناو اسلام تفدگرن هاتی کشتن و سرجه کرنه تی جوازیه و هر دو کاش بوی دجمنان تنه لیش بوی کردا مخابن و بداخوه اف درون پارچه بوی هیا و کرد جدجمنین ما بهتر دجبری هفدور آدو استن جبروه که جی آریشه کردا نه آریشه بی خودی بونه نگو کرد بی کسو بی خودانن کرد بی خونه کرد بی کرد بونن کرد بی اتفاقن کرد بی یک بونن جبروه که قهرمانی وکی حیدر قربانی به بی خودیتی تینه اعدام کرن تینه دارو کرن ایشا 40 میلیون کرد 5 میلیون کرد ji bo van kesê ku li Îranê bê dadgeh û bê lêpirsîn û bê sedem têne darvekirin gelekî kûr e. Çima ez dibêjim 40 û 5 milyon? Gelo heya 5 milyon mirovê Kurd ji Heyder Qurbanî heye? Na. Lêbelê ez di wê baweriyê de me. Ew rojnamerê Kurd hemî wê wêneyê Heyder Qurbanî hildin jor و وکی آلیا کردستان جبوی خواه بکن ریبر دا کو لسر خاکا کردستانه لسر درون کردا لسر میجی کردا تی چروس کن داگرکر آجی نمینن از دوی باوریه دمه چندین ریکا کردا به طیبت جیار و جلات کردستانی دور جیبه ده او یک بسر بکه و جبر کو وی قهرمانی دنابرا چهار دیواران ده دنابرا قید و بندن دجمنان ده اف پیاما خو گهان دیه حتانی ما بریا بیدار وکرنی به ریکا تلفونه اف هستیم خود در بریه و
canê xwe, bedena xwe, derûnê xwe gorî Kurd û Kurdistanê kiriye. Negotiye ez ji bo Partiya Demokratê Kurdistana Îranê ez xwe feda dikim. Di nav gotinên wî de tiştekî wiha derbas nabe. Negotiye ez ji bo Rojhilatê Kurdistanê xwe feda dikim. Tiştekî wiha jî nabêje. Negotiye ku tenê ez ji bo êl û eşîrekê jî xwe feda dikim. Tiştekî wiha jî negotiye. Dengê wî ne hûnê bibîzin, ew xwe gorî Kurdistanê dike, xwe gorî we dike, xwe gorî wî Kurdî dike ew ê li Stenbolê ev ro ji bo nanê zikê zarokê xwe tev digere û kar dike. Ji bo wî Kurdê Qamişlo, ji bo wî Kurdê Hewlêrê an jî Silêmaniyê xwe qurbaniya va Kurda kiriye. Bêyî ku cewaziyekê bixe navbera Kurda, xwe qurbaniya vana kir û bi bêminnetî çûye sêdarê. Lêbelê dijminê Kurda gelekî bêbextin, gelekî xwînxwarin, xwîn mijin, ji ber vê yekê jî ti gazinê me ji dijminan nabe. Min hez dikir ku ez wekî her mirovekî asayî, her mirovekî cîhanî di va vîdyoya de tenê li ser teknîkê rawestim. Tenê li ser çand û hunerê bernama çê bikim. Tenê li ser wêjeyê bernama durust bikim. Lê ez nikarim, ji ber ku ez jî tekoşerekî Kurdim. Ji ber ku ez jî hevalê wî qehremanî me, ku dijî dijmina her tim gullê xwe di serê lûleya Keleşkofê de amade hiştiye, da ku vê xakê, da ku van mirova ji jêr dagirkeriyê rizgar bike. Ez jî xwedan heman derûnî me, li kî de vera dinyayê dibe bila bibe. Ne bi navê partiyekî. Partî ti cara rêxistin û siyasetê Kurda ti cara nikarin derûnê şervanê xwe temsîl bikin. Ti cara nekarîne û nikarin jî. Derûnê şervanê va partiya, derûnê şervanê ku di jêr sîbera siyaseta Kurda de tê dikoşin ji derûnê partiya gelekî mastira. Ji ber vê yekê jî ti carî mirov nikarê wan hestê şervanekî yê ji bo azadkirina xaka Kurdistanê û gelê jêrdestê vadagirkera yê Kurd bi navê siyaseta derbibire. Ji ber ku siyaset û partî gelekî biçûkin li beramberî wê ne. Çima biçûkin? Ji ber ku heta nîha yek partiyekî Kurda darvekirina vî qehremanê Kurd şermezar nekiriye. Partiyê me sereke PKK û PDK di nav de. Ti partiyekî, ti hizbekî Kurda dervê partiyên Rojhilatê Kurdistanê dibêjim, kesekî darvekirina vî qehremanî şermezar nekiriye û helwestê rejîma Îranê qaşo xwekî rejîma İslamî dibînin, rejîma Cumhuriyê İslamê Îran kesekî hetana şermezar nekiriye li hember van darvekirina. Li hember van helwestê wê jî kesekî bi rastî helwestekî rast û durust pêşan nedaye. Ji ber vê yekê ez dibêjim. Şervanê Kurda ji partiyên xwe gelekî mastirin. Şervanê Kurda ji rêberên xwe gelekî mastirin. Rêberiya herî mezin qet ji bîr nekin derûnê şervanekî herî asayî de ye. Rêberiya herî mezin di helwestê şervanekî Kurd de ye. Serokên Kurda, rêberên Kurda bi qasî şervanê xwe jî nayên. Lêbelê dema ku tê qala va tişta tê kirinê, dema ku behsa va tişta tê kirinê, hemû cemawer dikarin xwe ji bo rêxistinê, xwe ji bo partiyê, xwe ji bo hizbekî feda bikin û têxin nava tevgerê de. Bêguman rêxistin pêwîst e. Bêguman ji bo ku em karibin bibin hêz, divê em birêk bikevin, divê em hevdû bigirin, divê em bên necem hev, divê em bikaribin bibin hêz, em artêşên xwe ava bikin, em rêxistinên xwe ava bikin, em sazî û dezgehê xwe ava bikin. Ev e pêwîst e. Rêkeçare jî ev e. Lêbelê ne ew rêxistinê ku tenê bibin dijminê hevdû, ne ew rêxistinê ku tenê ser berjewendiyê xwe siyasî tev bigerin û xwîna şervanên xwe
بکنه گوریش بوی برجواندین خوین سیاسی نه اوری خستنه که برجواندی خوی سیاسی درخم پیش برجواندی کردستانه جبر ویه که به داروکرنا وی قهرمان کرد herkes jî divê veya bibîne û bizanibe mijara me ne mijara hestaya em tenê dwarê hestî de jî nahizirin ev çandeke ev kültürekî Kurda ye ku bi hezaran sala dijî serdestên xwe dijî dagirkerên xwe an jî dijî zalimên li ser serê xwe her tim tê koşiye ev kültüreke ev çandeke ev pîvaneke ji bo me ez qala veya dikim و اوش بو هر کسی که وسایه مروه کی آلمانجیش بو آخا خود جان خود ده مروه کی فرانسیز مروه کی انگلیز مروه کی ایتالیانجیش بو آخا خود جان خود ده واناش بو خاک خود جان خود دانجی دبکو شریک جی کردا گله کی ماستر جی کربن به میلیونا کس هاتنه کشتن دا کو ببن خودان دولتک دا کو ببن خودان آخک لی اورو gellik Kurd hene ku şerê Kurda bixwe şerm dibînin. Şerê Kurdayê dijî dagirkera eyb dibînin. Kêm dibînin, bi nezanî û cahilî binav dikin. Qels dibînin, bêkêr dibînin. Belê, rêk û rêbazên Kurdayê dijî dagirkera ji xwe qelsin. Ji xwe kêmin. Lêbelê, ti carî Kurd nikarin derveyi şerê dijî dagirkerên xwe bi ser bikevin. Ev şer wê bi çi rengî bê, wê bi çi awayî bê, stratejî wê çi bê, taktikên vê wê çi bin, bi çi hezrî, bi çi rêkê ew tiştekî dîtir e. Lê Kurd ti carî bi baweriya, bi êminbûna li beramberî dagirkera û bi xwesistkirinê dijî dagirkera û bi hevkarî û piştgiriya dagirkera, bi hevalbendiya dagirkera ve ti carî bi ser nakevin û ti carî tiştekî bi dest naxin. Ev e navê vê dîplomasiye, navê vê bürokrasiye. Partiyên Kurda bi Îranê re dostin. Ji ber vê yekê jî nikarin dijî wê yekê rawestin dema ku Îran Kurdekî dikuje, dema ku Îran Kurdekî edam dike, darve dike. Nikarin dijî wê rawestin. Çawa li Sûrî bi heman rengî çendin partiye Kurdara Sûrî tekiliye xwe baş dibe ji ber ku Kurd, ji ber ku ciwanên Kurda tevlî PKK bûne, dewleta Sûrî ew Kurdên ku tevlî PKK dibûn û ji PKK qut dibûn an jî bi rengekî bi dest dixistin dîza jî di jêrzemînan de, di zindanan de dikuştin an jî eşkencelwa dikirin. Tiştek wez dixwazim di vê vîdyoyê de bêjim ev e ew peyama ku vî qehremanê Kurd daye ne tenê ji bo partiyekê daye. Hemî partiyên Kurda bila ji xwe re guh li peyama vî qehremanî bigirin. Bila guh bidin axaftina wî ya dawî ya ku bi telefonê pêk anî. Beriya ku bê darvekirin çi gotiye? Hemî rêvebirên Kurda, hemî partiyên Kurda bila guh bidin veya wî şervanî xwe ji bo partiyekê tenê feda nekiriye. û ez divê baweriyê deme her şervanekî, her gerîlayekî, her peşmergeyekî jî dema ku şer kiriye, bi vî hizrî şer kiriye. Ti kesî xwe ne ji bo PKK tenê, ti kesî xwe ne ji bo PKK tenê feda kiriye. Her şervanekî ku di jêr sîbera van partiya de şehîd ketî û bi rengekî hatî kuştin, yek armancekî xwe hebûye ew jî serfirazî û serbestiya gelê Kurd bûye û azadiya xaka Kurdistanê bûye. Ji ber vê yekê me navê kanala xwe kire Kurtî TV. Kurtî TV navê Kurdayê dema Sûmera ye. Dema ku biraderekî ev nav ji min re gotî aynî wiha got ji min re. Got ev nav wekî xencerekî ye li ser dilê dijminan. Bêguman em ne tenê bi navekî dikarim ser bikevin. Em bi dilê xwe, bi wî navê de hinavê xwe de dikarim ser bikevin. Naxwe gelek amûrên me medyayê hene navê wana Kurdistan e lê navaroka wana hemû bi Tirkiye. Ji ber vê yekê jî ez dixwazim balawa hemiya bikişin me ser vê xalê peyama vî qehremanî guh bidinê, baş bixwînin, baş temaşe bikin. Dereng an jî zû Kurd dê wê peyama ku vî qehremanî xwestiye bidê pêk bînin wê bigêjin mafê xwe. Lê ne bi xêrê,
لێ نە پارسێکیە لێ نەبن لاڤە و گلی و گازنا نەبرەخنە گریە تەنێ نەژی بە پەسەنداینێ تەنێ بە کار بە خەباتێ بە شەر بە هەر جوورەیە شەر بە هەر جوورەیە تەفگەرینێ و بە هەر جوورەیە هەفگرتنێ دا ئالیە مەدیایە دەدبێ دا ئالیە چاند و هونەرێ دەدبێ دا ئالیە وێژەیە دەدبێ دا ئالیە سیاسەتێ دەدبێ دا ئالیە شەر دەدبێت چه ئالی دەدبێ بنام بێ هەر گاوێک هەر کارێکی کو بناوێ کوردبوونێ بێکردنێ ئەو کووردا گاوێکی دیتر بەر بەسەرکەفتنێوە دەبێ ji ber vê yekê ew Kurdê ku di jêr sîbera dijminan de qet nikarin tev bigerin qet nikarin bilivin û nikarin vê vîdyoyê beecibênin jî qet nebe di nava xwe de di derûnê xwe de bi zarokê xwe re vî derûnê kurdewarî bidin çandin eger ev ro nebe jî piştî 10 salî dîtir ew zarokên we bila dîsan jî dijminê xwe nas bikin bizanin ku bav û kalên we bav û kalên me pişta xwe dane va dijmina û ji piştê ve xencer wa de hatiye rakirinê bila veya bizanibin da ku ew Kurdên ew zarokên Kurd yên ku êdî nûjen dibin û şaristaniyê tê digêjin bikaribin li binemaya xwe li rayê xwe vegerin û tiştê ku hûn nekiriye tiştê ku me nekiriye ew bikin kerem kin em bi hevdûre li dengê Heyder Qurbanî godar bikin beriya ku bê darvekirinê çi gotiye û axîna malbata wî ya piştî darvekirinê ez ê vîdarim ku peyamên giring duwarê Kurd û Kurdistanê de û derûnê şervanekî de hûn bikaribin werbigirin بعد الصلاة شنو؟ الآدم فضائنا بخواش مثقال الذرة تجري من ياتبان أرادي فضائنا إعدامي كمكن دفتر خراوكاري ودفتر مالخوتنو ودفتر فساد ناسي مثل زندان استخاربوا كردستان استخاربوا مليت كرد استخاربوا خانوادم وجه شيء وخم يرو باورتان به خانوادي من خويشكم برام خانوادم دوصوت قوم فامي أشياء وافق كانوا ومسكت كانوا توكل بخواي قولك هاي توكل بخواي قولك والله حيشي والله حيشي والله خيختي وما مساج قوش كي يحسك انتو أنا والله من خند تشتهم سيبرا قارمان هرم كردستان عند الشرط هذا بعشق كيف انفجاري جر سيبرا شيء خانوا هذا شيء والله جان وخوانم تحيط كاملة وانا زيادنية هذا يعني بفداء عملة تباشرة يروى توصل من وخانوا هذا والله والله كاغيان والله توكل بخوال والله تو امرد ما قشتي خوين سود لشابيسه قشتي نقرانه بود قشتي داغدار بود درود بو سلامت يعني درود بو أورويان درود بو أو حاجة بيروزوا أو 50 ملتي بار أورده 50 توزيري بار أورده توكل بخواي قولك هاغيان توكل بخواي قوله وما مساجزا شا فرمي وجه إرادتها عند إرادتها تنوي خنبا فولاينه وسائلي تقوى روزي ماني دوصلتك مع الزنداني كذا أبن أحساس إنك لي عام الزندانة والله دي أقل إحساس كويس حيدرنيت ديت لسي وجه ومن فكرت أنا وإرادتها عن قريبة إعدام الشيام سوطو دزمان شادنا ونوكلنا الرجال نكاغيان إن شاء الله أي والله أمان فأمان شخصية خويت أن خطر ونشن بوبر مالوانا شون رضا يضربتي ووانونيا ودي بيش هذه لتاريخ عام زندانا مثلا عدنان حسن بور مديوانيوه دانا في السدود مدينة مديوان سدود بو شرافتيان دورو أفساجين غير أدام جانشكان ما أسمى خيابان فقط دوكانو ماويان بس توكل بخوا دبزين خواي مجي جسر شهري مني أعود أقدم ليت كود هذا الرجل دريام السدود أو من يتبع شرافة دورو الجلد كاروكاسيان كيشن وعمر والله بيقابل خويا ندرج دكانو كانوا كاسيان بوسن احسابي 3000 خان ريحه هو اذا تبغي جريانات دم فروندا تاثير بزاري بوضع ان شاء الله انك يشيته وان شاء الله انك يشيته وكاكي
نامره شاهد نامره نامره بله بینرین عزیز و گوه لیگر آنجا و تماشا کر بگو من اول بویرا یکمه و نیا داویه جی کل ایران ده قوم آنجی رو ده دولت ایران بیراده و بی حد و بی پیوان دجی کردا هر تم دنا و هلوسته کی ده جکی جا پارتیه ده بلابه خدان کی جان هزریه ده بلابه جبر و یکیجی جه همو پارچین دیتریه کردستانه جه هر سه پارچین دیتریه کردستانه بهتر پیدویا روجلات کردستانه براستی جی به پشتگیریه به هفدلیه هیا جبر بریوتشونا سرفرازی و سرکفتنا روجلات کردستانه لگوری که از دبینم جه پارچین دیتر گلکی شونوامایتره و گلکی جی ریککی دوره کرد تجاری پارچه نابن چندین سینوره و هاتمون پارچه کرن جی از دوی باوریه دمه که هستی وی شروانی و بخوشی دنا و خود جیایه و هنده بجین و اوه درباسی زار و زیچه مجی ببن حتانی صدان سال از دمک خوش ورد خوازم دیسان جی بوان هزر کردواری ام هول بدن که کاری خواه بزانستی بریوه ببن به هستایی بریوه ببن و براستی جد ناوا یک بونه کی درونی یا کردواری ده بریوه ببن دم باش